Ranwatch na Thornbay Iyang kasalenya raka chawaras pachanan program and Ranwatch nan Thornbay. Program and Ranwatch nan Thornbay ye program and kabese raka boy raka sampalakan me wiyawi taban wiyawan wi Thornbay. Kariyamon achpan pachoyang nan program and kabese nan success. Okanayang melel yan walyan kichti o chiyang kuyach maskaratan kay poni o wow doon walan wow raksogon Thornbay yu at chingal sakaran wow labban kuray sanan kan ko wow niki saban mar nikan nanalaknan kanyay ko at chingal wow chororan piltoke saban machay kabnan wain Thornbay karayawan kabna speaker vice speaker o chawakan chorus nan 10 Thornbay legislature Wan ki son ko kung labalab, samuro labalab, chon tatok sarawikan nan pilyan labalab kan karusian nan wain Thornbay, o bachewan wan ki saban mar chon way yungsak. Ranwatch way saban man kiyan sumwabuk chaydan kachin kasamo. Waliyapen Obsen Customs and Tax Administration nan wain Thornbay, ye mayangaki Mr. Ose Chawad o Mr. Jeffrey Aaron. And so such a man that you want to get man of the Sambar Yemen watch. Bong nan program and so such Iran Kakan Kasaletan Yorala Iramira Pachok and men Kair. How much Malay so much? Klangan program director. Univan Tula Ivan Patrendu Sakaratan Wong Triner Mui O Capeshe Carbonate Patronage Station Ranwood. Sepatuna station Ranwood, pushen Puran, Kaliput, Irakan, Beshe, Kiman Capese and Tronway, up Mellet, Irai Pishiskan. Mia Palio, National Office, may taxpayer service, E Paluo, Beshe, Pukoki, on Wipagon, Pushen Kak Capese, Cushinet Kan, Makonan, Pishiskan, or Aramashu to the Bill, and Wangi. Kalangan din ko mo Mr. Chawad, Eriawa lako. Kumatula o kabese yung chon mo yung Thornbay. Te business kan, yapo ko maramasamen te business yung chungalan kiyang Obsen Customs and Tax. Kalangan din ko mo program director. En kag sansalang chon mo meron business kan. Ni aramasamen aban kawata. Chungal tes. Sabul me business yo abana ngane ken kayo kolokol record kan reputata business so mechwa wagi tame kompang ken nech kilanan ran chorus kompang kenanane record ti o kompang bil kenanane nakitala sapol mamu itaw chungal record kan karyaw kompang nanane report ni pung o melet aramas me William Kongi Makom katarato aramas menan reports kin komun aramas wa nana reports dan ni office reports kita pung me business so kulit nan rain ran reports ki o kasidu commission no reports niya su makin kosanti kan kap chocho chaikin manokala imakare ta se pilpurang pachana station Posen kak kacaman kicong way up medan business kan report tan kenanane kenuyawi ran o makosonti sang office kabayu kompan kenanane pointi woni size yo me kompan point nian so watch karasa kom socha kak kiti kis nan quarter me pampil wata tomuria kom pampil pachowan tita kachkitiekis yan so cho kompana nana yera paliasan isais makum kosentin pampai Kalangan din ko mo Mr. Aaron walo ko kumabil ka kawewe te kabese yang shon way mamiyaw ya pensabis me office watch kun ka kan sa wasa kiray lakan me pamya sabon maray kayo an report Puan ka kamangai uya ben report and taxes kan? Kalangan
En pilsan saleng John Way Merel business cup kan. Nya suma kompang kawata business te sabul mama business. Komka kakar teleponan pe silu Riau Sero. Riau silu limau Sero ko senkak baco way ni sabul mama business so. O kawit kin kami yamuman omban kun report ki sabul mama taxis kan. O pilihan so oce imen John Way en pilmangi men office wa jutaan kan kenuya. We have been sapi socially Philippines. When kap kaicar we have been tato koros me pitata puko kan and rekata taxes nan pomping. Kalangan ko moy. Kumakaka pesa yang way taway banganan pomping we have been abali import kan te pagatarton tukso socially Philippines o win pomping. Kalangan program terletak se KPC irowat se kisahju samalar o ranwat se bambu program KPC poem dan nei tete yang wipon apmere business kan ranwat se antu kapalin ko pagatar lomat poeki ko poekan pagatar lomat sang masdipin efesen agunnya taropoy upo magun kaseleta ya kanangan kokon te kapoekan pagatar lomat ari tamise tuchung rampukat padin nautin kopom pagatar lomat sang masdipin popi sang penini tama kiligre don taropoy esure paragien tamna kanangan kokon imakara ta sepeki penini kan te aramas subil te pisnison sang nanavation te pompi mailen woewalan irai ko mbak kataro no to kapo pompi me miye ko lo ko ben ma taro ko men ko ko tinta eu akana nan tinta eu second patron ko shele under declaration the false declaration Sorry, you false declaration, I understatement. Pilihan suotre, kapoekan no pagatar lomato, miapak pun kelintar ropo, entinta telari sekap. Asu mesti open kokono, laptop kui mau mi menjela unup kui apa. Hari saman kapal mesti lulu yang di karabenat patut na station asu set. Posen mention kapesi yang wei pokon miapel kalau open ma pagatar lomato taropo mempung kokon kan siap masang katam nan kan. Pek memang sangat tropis. Ketrailen wawalan atau semua penini patrol kuyokon rendistiti kalangan kopoa kan nupung, ama kopoa pui ta, arisitin kopoa wan kuyang dekat nan kokon. Poyang siu misalkan uya semua tatok ta asesmen, angkat asesmen on uya uita nupung, terletak dalam asesmen depan poin. Motor-motor ini gak sawas kuyang lebih pagatar lomato. Kalangan ko mo Mr. Chua ono ko puyatwa miye en custom mana koleti te katangata ko puyakan Hey motor sebi patroantar kusunet me kiye mana koros en customer officers kan senga ko koros pagatar lomato sang masinik Carbonat knoben kokon kan kayu second track masuk track tukshu kapper patrol moto te uniswut kan o karyau second track mat kapoy kan supang pui sebang anak collection tax ma anak bemi ari kusunet me muida do observation kak open te katanga te kapoy kan Patrol motor sang masjid ye code title 54 section 234 or 235 but kian get control or rights of examination on kapogoros pagkat lang kalangan no loko area mona cheban kair programen as usage miye chiro no kana sensa long chong way me sochiyan sensa nan kanila bangkan no chuma na iso Kalangan men pacawan iras lu iran kacaman
te irema John Way kolang pilmangi kayo semen kacamana yang John Way me bedeler sumpung yo me cai ban pilken robot ki taksis kan me kolang karyawan ire dia kosonet yo me kamana mandar me muitata business kan dan kente taksang nen ni rai contoh tongkan Michael the insurance kan questioned the public law number 21-250 business yew makin papain nirai contoh tongkan the nirai Michael plan ra kap titaksang wan tamara pain ki yang Michael nan sabun marai tarai cumol ropo-wacin tax memie kira kasilu bill na sabun macam application the tarapuan ropo-watch letter T bebaca nan application no utana kasampal rayo challenge kan pacowan te auteta mepitata beneficiary owner match pangkasaleta is mautan cungolan kita sabun man ke business kalangan dan kamu era Choror, kamu Mr. Chawal. Men program we are trying to captain on physics age or right course the command kan yang korang au de ben kapese memia o sebab program patut program posen kapese mesin kusulit trikan konang tunway dan pilmangi kalangan nolong ko kalangan ko por chorus ay image program and rawatch nan ton pay program and kabese way rakap way rakasampalakan me we yaw takan yaw nan way ton pay sebacha wan ko kaya ko purakan kachin sabali radio physics stage ong nan program kasambal chekan me kan kaun batamor kaseleye